करीब स्वीपेत न्हनिसे दिनाचंगु महालक्ष्मी द्यया ख जात्रा हाकन न्यागुदु वंगु बिहिबा रामनवमी दिखुनु थुकु जात्रा छ थ्याकको चागुदु ऐतिहासिक धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व जागो थो जात्रा क्यागुननी मंकाखल वडा नम्बर 16 या दुजत पाखे निरन्तर रूप न्याकाचंगो खसान लिपा छु विशेष कारणवश थो जात्रा स्वीपेत न्हनिसे दिनाचंगु ख थुगुसी महालक्ष्मी देव जात्रा निरन्तर रूप न्याकित ललितपुर महानगरपालिका पाखे च्यागो लक्तका आर्थिक बहाली यानादिगु खसा क्यागुननी ट्वाया स्थानीय बासिन्दा दीपक सिंह ज्यू पाखेन छिगो लाक्तका सहयोग याना अक्षय कोष व्यवस्था नादिगु ख नाप थुगु जात्रा सुथालाक्क न्याकिया नीति ज्यापु समाज यल नाप थिथे सरोकारवाला संघ संस्था तेगुन संलग्नता दुगु ख थुकिया नीति वंगु मंगलबा महालक्ष्मी थान थसी खेल्छ छगु पत्रकार सम्मेलन ज्याजो न जुगु ख ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा विराजमान महालक्ष्मी या त वंगु बिहिबा रामनवमी या देखुनु तान्त्रिक अथवा वैदिक विधि अनुसार पूजायना देगया प्राङ्गण निसे खते बिजाका थिथि बाजागाजा सहित नगर परिक्रमा याकुगु ख उगु खते महालक्ष्मी सहित अष्टमात्रिका पिन विराजमान याका जात्रा यागु ख यलया थिथि ट्वाले द्यख चाहिकेगु क्रमको चयाका क्यागुननी ट्वाले हया द्यख दिकेथुङका जात्रा सम्पन्न यागु चलन्दु यलया थिथे थासे बिजाना चोपी पिग द्यपी मध्ये वस्पोल महालक्ष्मी न छमख सनिलिया न्यातत्या इले न्यागु थो जात्रा प्रदेश 1, 2 वो 3 या सभासद वो सांसद ज्यूपी न उपस्थित जुया जात्रा अवलोकन यानादिगु ख